Thot vllai që të gjithë ata që ishin në djatën e vjetër, kur të bëhet thot rëmbimi, do ngrihen nga varret me trupa që afërta, me trupa që nuk prisen. Tash ata ku janë ata? Ku ndodhen tani, domethënë? Ta të djatës të vjetër nuk janë bashkë me Zotin. Ρωτάει ο αδερφός. Όλοι αυτοί της παλιάς διαθήκης που κάνανε τη θυσία του αμνού, τώρα πού βρίσκονται? Όλοι είναι κάτω από το θυσιαστήριο στον ουρανό. Të gjithë janë në altarin e Zotit. Μέχρι που αναστήθηκε ο Κύριος μας, deri në momenti që u ringjall Krishti, όλοι πηγαίναν σε ένα τόπο στον Άδη, στον κόλπο του Αβραάμ. Nuk gjendeshin atje në altarin e Perëndis, por gjendeshin në një vend në Ades. Το λέει ο Κύριος μας αυτό στο 16 κεφάλαιο του Λουκά, που περιγράφει την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. E shpjegon fjalë e Zotit te historia e të pasurit dhe Lazarit të varfër. Μας λέει ότι πήγαιναν οι πιστοί τώρα, όπως ήταν ο Λάζαρος, πήγαιναν στον κόλπο του Αβραάμ. Thot fjalë e Zotit, të gjithë besimtarët shkonin në prerin e Abrahamit. Και ο Αβραάμ ήταν εκεί, δεν μπορούσε να φύγει από τον Άδη. Edhe Abrahami ishte atje. Nuk kishte vend tjetër Abrahami të shkonte. Domethënë ishte në Ades, por në një vend të mirë për besimtarët. Αν όμως θα πάμε τώρα στο ψαλμό, κάτσε να σας πω ποιο, στο 18 ψαλμό μου φαίνεται. Nëse do mundemi të hapim te Psalmi 18, në mos gaboj thot, në mos gaboj. Θα το βρούμε να το δείτε πώς το λέει. Είναι ο ψαλμός. Είναι ο ψαλμός 24. Është Psalmi 28. Διαβάστε από το 7 μέχρι το τέλος. Η 24 είπε, Τόνι, 24. 24, κάπα δέλτα, είναι 24. Psalmi 24. Από το 7 εδάφιο. Nga rreshi 7. O ju porta, çoni kokat tuaja dhe ju porta të përjetshme, hapuni krejt dhe mbreti i lavdis do të hyjë. Kush është ky mbreti i lavdis? Është Zoti i fortë dhe i fuqishëm, Zoti i fortë në betejë. O porta, çoni kokat tuaja, hapuni krejt o porta të përjetshme dhe mbreti i lavdis do të hyjë. Kush është ky mbreti i lavdis? Është Zoti i ushtrive, ai është mbreti i lavdis. Amin. Εδώ τώρα μας μιλάει ότι υπήρχαν κάποιες πύλες αιώνιες που δεν μπορούσε κανείς να τις σηκώσει. Këtu na shpjegon fjalë e Zotit që ishin disa porta të përjetshme që askush nuk mund t'i çonte, t'i hapte. Βλέπετε, είναι θύρες αιώνιες, δεν μπορούσε κανείς να τις ανοίξει αυτές τις θύρες. Pra, siç na shpjegon fjalë e Zotit, porta të përjetshme që askush nuk mund t'i hapte. Και ξέρετε γιατί δεν μπορούσε να τις σηκώσει, γιατί όλοι ήμασταν μαρτωλοί. Dhe e dini pse nuk mund t'i hapte askush, sepse të gjithë jemi mëkatar. Και δεν μπορούσαμε να, όποιος πέθαινε πήγαινε στον Άδη. Sepse çdo kush që vdiste shkonte në Ades. Για να ανοίξει αυτή η πύλη του Άδη έπρεπε να πάει κάποιος που δεν είχε κάνει καμία αμαρτία. Që t'i hapi këto porta të përjetshme, duhet që t'ishte dikush i cili nuk ishte mëkatar. Μόλις πάει τώρα ο Κύριος μας, λέει ανοίξετε πύλες στις κεφαλές σας, άρατε, σηκώσατε, είναι προς τα πάνω. Në momenti që vdiq Krishti, që shkoi domethënë atje, tha hapuni ju porta të përjetshme, domethënë i hapi nga lart. Γιατί ο Άδης ήταν κάτω. Sepse Adesi ishte poshtë. Ο Κύριος μας πήγε λέει στα κατώτερα μέρη της γης πρώτα. Zoti ynë shkoi në pjesët më të ulta të dheut të tokës. Σηκώνονται αυτές οι πύλες. I hap këto porta. Και ανοίγουν και οι πύλες του ουρανού για να μπει ο Κύριος μας. Dhe i hapen këto porta të përjetshme që të dalë Zoti ynë. Τώρα, τι έγιναν οι υπόλοιποι πιστοί όμως που ήταν εκεί? Tani çau bën me të tjerët që ishin atje? Θα πάμε τώρα στο βιβλίο του Ισαΐα στο 26 κεφάλαιο. Do të hapim te libri i Isaiat, te kapitulli δεύτερο. 26 κεφάλαιο. Te
te kapitulli 26 και διαβάστε το 1 και το 2. Το 2 εδάφιο. Po vëllezër, te kapitulli 26 e libri profetit Isaia, rreshti i 2. Hapni portat dhe le të hyjë kombi i drejtë që ruan besnikërinë, shenjtërinë. Εκείνη τη ημέρα λοιπόν τώρα αφού και αναστηθεί ο Κύριος μας θα ψάλουμε αυτόν τον ύμνο. Atë ditë do εκείνη την ημέρα? Στο 1 εδάφιο λέει ότι εκείνη την ημέρα θα ψάλουμε αυτόν τον ύμνο. Atë ditë thotë do këndon kjo këngë. Ναι. Ότι θα βάλει ο Κύριος τη σωτηρία αντί για τύχη. Pra, Perëndia ka dhënë shpëtimin për mure. Ανοίξετε τις πύλες Hapuni porta και θα μπει το δίκαιο έθνος που φυλάται την αλήθεια. dhe do të hyjë kombi i drejtë që ruan të vërtetën. Μόλις λοιπόν ανασταίνεται ο Κύριος μας, Sa ringjallet Krishti Zoti ynë, βλέπουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, shikojmë tek Ungjilli sipas Mateut, πάμε να το δούμε, ότι πολλοί λέει των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν και εφάνισαν εις πολλούς μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Για να πάμε στο Ματθαίο, στο 26 μου φαίνεται. shikojmë tek Ungjilli sipas Mateut, te rreshti i 26 dhe mos gaboj. Ματθαίος, στο 27. 27 είναι, Ναι. έτσι. Ναι. Για να το δείτε αυτό και είναι στο εδάφιο 51. Ναι. Διαβάστε το 51 μέχρι το 54. Lexojmë pra vëllezër tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 27 nga rreshti i 51. Dhe ja veli i tempullit u shqyën në 2 pjesë, nga maja deri në fund. Toka u drodh dhe shkëmbinit u çan. Varret u hapan dhe shumë trupa të shenjtëve që flinin u ringjallën. Dhe të dalë nga varret mbas ringjalljes së Jezusit, hyn në qytetin e shenjtë dhe i shfaqën gjithkujt, shumë kujt. Εδώ τώρα μας λέει ότι ανοίχτηκαν οι πέτρες μόλις πήγε ο Κύριος μας στον Άδη που πέθανε. Pra na thot fjala e Zotit, u hapën Ανοίχτηκαν τα μνημεία u hapën varret και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν. dhe shumë trupa të shenjtëve që flinin u ringjallën, Φανήκανε σε πολλούς. u shfaqën shumë vetave. Μετά όμως την Ανάσταση του Κυρίου, προσέχτε, Kjo ndodhi mbas ringjalljes së Krishtit vëllezër. που σημαίνει ότι φεύγοντας ο Κύριος από τον Άδη, Gjë që do thotë që mbas ikjes së Zotit nga Adesi, άνοιξε τις πύλες αφού νίκησε εκείνος τις πύλες του Άδη και έβγαλε έξω και τους πιστούς. u hapën këto porta të përjetshme që lexuam për më para dhe mori me vete dhe të gjithë besimtarët. Γι' αυτό θα πει ο Κύριος μας τώρα για την Εκκλησία, Për këtë arsye do thoj fjalë e Zotit për tishëm, ότι πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν λέει, πάνω σε αυτή την πέτρα. Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου mbi και këtë πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. mbi këtë gur do ndërtoj kishën time dhe dyert e Adesit nuk do ta mundin atë. Është ai që Για διαβάστε το και αυτό είναι στο 16 κεφάλαιο του Ματθαίου Është te kapitulli 16, po tek Mateu këtu ku jemi. και το εδάφιο 18. Dhe rreshti i 18. Na to diavazo. Ναι, διάβασα το 18 εδάφιο. Kapitulli 16 Mateu rreshti 18. Dhe un po ju them gjithashtu se ti je Pietri dhe mbi këtë shkemb un do ndërtoj kishën time dhe dyert e Adesit nuk do ta mundin atë. Βλέπετε, στην Εκκλησία τώρα σε εμάς δεν μπορούν να μας κρατήσουν οι πύλες του Άδη να πάμε στον Άδη και να μείνουμε εκεί. Pra kishën që jemi aktualisht tani në dhjetën e re, nuk do shkojmë në Ades dhe të na mbaj Adesi atje. Το είδατε το εδάφιο. Πύλες Άδου δεν μπορούν να ισχύσουν, δεν μπορούν να μας κρατήσουν εμάς. Fjala e Zotit e shikoni se çfarë thot, pra dyert e Adesit nuk mund na mundin. Γι' αυτό θα πει ο Παύλος στη Φιλιππισίους επιστολή, στεναχωριέμαι λέει από τα δύο. Për këtë arsye do thoi apostulli Paul tek Efesianëve, mërzitem nga të dy anët. Θέλω από τη μια να κάτσω μαζί σας γιατί είναι καλύτερο για σας, Nga njëra anë dua të qëndroj me ju sepse është për të mirën tuaj, αλλά και από την άλλη λέει θέλω να φύγω να πω με τον Κύριο γιατί εκεί είναι πολύ por nga καλύτερο. ana tjetër dua të shkoj me Zotin sepse aty është më mirë, shumë më mirë.
Που σημαίνει ότι πάει στον Κύριο, δεν πάει πλέον στον Άδη. Gjë që do të thotë që shkon, nuk shkon në Hades, por shkon te Zoti direkt. Δεν πάει δηλαδή στον κόλπο του Αβραάμ τώρα, πάει κατευθείαν στον Κύριο. Nuk shkon në prerin e Abrahamit, por shkon direkt tek Perëndia. Γι' αυτό λέει στη Θεσσαλονική επιστολή που διαβάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο στο 17 εδάφιο και Për 18, arsye thotë 1 Thessalonikasve, ότι τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θα τους φέρει μαζί του. që ata që kanë fletur në Zotin do t'i sjellë bashkë kur të zbresi. Τους έχει δηλαδή κοντά του στον ουρανό και κατεβαίνοντας ο Κύριος θα τους φέρει μαζί του. I ka atje lart në qiell, pra do dhe nën altarin e tij dhe në momentin që do vi të na rrëmbej, do t'i sjellë dhe ata. Το καταλάβατε αυτό, δεν ξέρω αν κάποιος δεν το κατάλαβε. Σώματα εννοείς. Με σώματα άφθαρτα εννοείς. Po, Όχι, θα τους φέρει μαζί του για να πάρουν το σώμα. Δεν το έχουν πάρει ακόμα. nuk e kanë marrë akoma trupin, por kur të zbresi poshtë do t'u japi trup të papërishëm dhe të pavdekshëm, sepse edhe nuk e kanë marrë. Αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Amin. Και θα πάρουμε όλοι μαζί τώρα το σώμα Dhe do marrim të gjithë të trup και θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. dhe do shkojmë të takojmë Zotin në ajër. Μέσα λοιπόν σε αυτούς είναι όλοι όσοι έχουν πληθεί με το αίμα. Këtu pra te kjo ringjalli janë të gjithë ata që janë larë me gjakun e Krishtit. Από το δίκαιο Άβελ Që nga Abeli i drejti μέχρι την ημέρα της αρπαγής Εκκλησίας. deri në ditën e rrëmbimit të kishës. Όσοι είναι του Χριστού. Sa janë të Krishtit. Γι' αυτό σας διάβασα το εδάφιο ότι το αίμα του Χριστού χύθηκε και για αυτούς που αμάρτησαν στην πρώτη Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή. Për këtë arsye u lexova edhe vargun te Hebrejt që gjaku i Krishtit u dha edhe për ata në kohën e beslidhjes së vjetër që sollën flimin e qenjit. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν αυτοί να είναι μαζί μας. Ndryshe ata nuk do ishin bashkë me ne në rrëmbimin e kishës. Αλλά δεν μπορεί εμείς να είμαστε, να έρθει ο Αβραάμ να μας κάνει παρέα. Εμείς θα πάμε να κάνουμε παρέα στον Αβραάμ, έτσι. Do vi Abrahami që ta bëjnë neve shoqëri, po ne do shkojmë atje prandaj. Γιατί πολλοί θέλουν να πούνε ότι της Παλαιάς Διαθήκης είναι κατώτερη. Μη γέννητο, Se disa thonë për shembull që ata që janë të dhjatë së vjetër janë më ulët na neve, po mos ndodh kjo gjë, vëlla, mos Δεν μπορεί να είναι ανώτερο το παιδί που εμείς είμαστε τέκνα από τον Αβραάμ που είναι ο πατέρας πίστεως. Nuk mundemi ne që jemi bitë e Abrahamit, jemi më të mëdhenj se ai. Ούτε είμαστε ανώτεροι από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος μεταξύ λέει των γυναικών εκ γυναικός δεν είχε έρθει μεγαλύτερος Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πώς είμαστε πιο μεγάλοι. As për Gjon Pakzorin nuk mund të themi që ne jemi më ndryshe, sepse thot fjalë e Zotit, vetë Krishti thot që nga të lindurit prej gruaje nuk ka më të madh se sa Gjon Pakzori. Και εμείς από γυναίκα γεννηθήκαμε, δεν είμαστε μεγαλύτεροι του Ιωάννη. Edhe ne nga një grua lindëm, nuk mund të jemi më të mëdhenj se sa Gjon Pakzori. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη πάνω σε αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο θέμα αυτό, αλλά προσπάθησα να σας το αναλύσω όσο μπορούσα. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje tjetër e kësaj, por është një ndër temat më të vështira. U mundova me sa munda që t'ua shpjegoj sa do pak. Amin. Amin. Ενώ τώρα οι άνθρωποι της Νινεβή, Ndërsa njerëzit e Ninives që i besuan predikimit Jonas, δεν θα αναστηθούν αυτοί στην αρπαγή. nuk do ringjallen ata në rrëmbimin e kishës që do ndodhi. Αυτοί δεν είχαν κάνει τη θυσία του αμνού, Sepse ata nuk kishin bërë flimin e qenjit. απλά μετανόησαν. Thjesht u penduan. Αυτοί θα εγερθούν εν τη κρίση. Ata do të ringjallen në gjyqin përfundimtar. Αυτοί δεν θα αναστηθούν μαζί με εμάς, με τους αποθανώσεις εν Χριστώ. Nuk thot fjalë e Zotit që ata do të ringjallen me neve. Η βασίλισσα του Νότου και αυτή θα αναστηθεί εν τη κρίση. Edhe mbretëresha Sheba, domethënë që erdhi për së largu për të dëgjuar diturinë e Solomonit bashkë me këta. Έτσι. Amin. Amin. Ενώ οι άνθρωποι της ευθετίας του Αντίχριστου θα αναστηθούν μαζί με εμάς. Bile edhe ata që do qëndrojnë, domethënë do besojnë në periudhën e Antikrishtit, do të ringjallen. Όταν θα κατέβει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων, Kur të zbresi Krishti me të gjithë besimtarët,
θα στείλει τους αγγέλους και θα τους συνάξουν από τους 4 ανέμους. Do dërgoj engjë të shtitër periudha ajo edhe do t'i mbledhë të gjithë besimtarët. Από άκρη ουρανού έως άκρη της γης, θα πει στο Μάρκο. Nga anë e qiellit deri në anën tjetër të tokës sot. Και αυτοί ζήσανε και βασιλεύσανε μαζί μας 1000 χρόνια. Άρα και αυτοί ανασταίνονται εκείνη την ώρα. Pra edhe ata do të ringjallen bashkë me neve. Και αν θα δούμε στην Αποκάλυψη, θα δούμε ότι και αυτός ο όχλος ο πολύς που έρχεται από τη μεγάλη θλίψη, Do shikojmë atje ku na shpjegon fjalë e Zotit që ai numër jashtëzakonisht i madh në periudhën e Antikristit, και αυτοί έπλυναν και ελεύκαναν τις στολές τους εν το αίμα του αρνίου. edhe ata u lan edhe i zbardhën rrobat e tyre me gjakun e çmuar të Krishtit. Να το διαβάσουμε και αυτό, γιατί πρέπει να το δούμε. Aleluja, doni ta lexojmë këtë gjë vëllezër sepse duhet ta lexojmë, është shumë e rëndësishme. Δηλαδή όσοι θα λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση έχουν πληθεί όλοι με το αίμα. Pra do marrin pjesë në rrëmbimin e Krishtit të gjithë ata që janë larë me gjakun e Krishtit. Ne. Efta kefalio. Είναι στο 7 κεφάλαιο. 7 κεφάλαιο και διαβάστε από το 9 εδάφιο μέχρι το 15. Lexojmë vëllezër tek zbulesa kapitulli 7 apo to? Στο 7 κεφάλαιο διαβάζετε από το 9 μέχρι το 15. Atëherë nga rreth 9. Mbas këtyre gjërave pash një turm të madhe të cilën askush nuk mund ta numëronte, prej të gjithë kombeve, fiseve, popujve dhe gjuhëve. Këta qëndronin në këmbë përpara Fronit dhe përpara qengjit, të veshur me rroba të bardha dhe me palma në duart e tyre, dhe thërrisin me zë të madh duke thënë shpëtimesh i Perëndis tonë që është ulur mbi Fron dhe i qengjit. Dhe të gjithë engjëjt rrinin në këmbë për qark Fronit dhe pleqve, dhe 4 qenieve të gjalla dhe ran përmbys mbi fytyrën e tyre përpara Fronit dhe adhuronin Perëndin, duke thënë amen. Bekimi dhe lavdia, dhe dituria dhe falënderimi, dhe nderimi dhe fuqia dhe forca janë te Perëndia ju në shekuj të shekujve. Amen. Pastaj një nga pleqt mu drejtua duke më thënë, cilët janë këta që janë veshur me rroba të bardha dhe nga kanë ardhur? Dhe unë i thash, im Zot ti e di. Atëra im tha, këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh dhe i kanë larë rrobat e tyre dhe kanë zbardhur me gjakun e qengjit. Amen. Βλέπετε, η μεγάλη θλίψη δεν είναι του Αντίχριστου. Pra shikoni që mundimi i madh nuk është në periudhën e Antikrishtit. Εδώ πέρα μιλάει για τις ημέρες του Αντίχριστου. Këto që lexuam bëj fjalë për ditët e Antikrishtit. Και αυτός ο όχλος είναι μετά από τις 144.000 των Εβραίων που λέει πιο πάνω. Dhe ky numër i madh që lexuam tani është mbas 144.000 vetëve që do shpëtohen, domethënë nga populli i Izraelit. Αφού δηλαδή θα σφαχτούν οι 144.000 που λέει πιο πάνω, που είναι Εβραίοι αυτοί. Mbasi do theren, domethënë 144.000 njerëz që do jenë nga populli hebre. Βλέπει τώρα από όλα τα έθνη ένα πάρα πολύ λαό που δεν μπορούσε να τον αριθμίσει κανείς. Shikon një numër kaq të madh nga kombet tashme që askush nuk mund t'i numëronte. Όταν λέμε δεν μπορεί να αριθμίσει, μπορεί να είναι 200.000, 500, 1 εκατομμύριο ή 50 εκατομμύρια, δεν ξέρουμε. Një numër i caktuar që askush e di. Έτσι, αν είναι 1 εκατομμύριο μπορεί να το μετρήσει και την ώρα δεν μπορεί να το μετρήσεις. Nëse janë për shembull 1 milion mund t'i numërosh, askush mund t'i numëroj. Πάντως είναι πάρα πολύς λαός, δεν ξέρουμε πόσος. Sot fjalë e Zotit janë një numër shumë i madh sa që askush nuk mund t'i numëronte. Σίγουρα είναι πολύ παραπάνω από τις 144.000 που τις μέτρησαν. E vërteta është që janë numër më të madh se sa 144.000 që bëhet fjalë për ata që janë nga populli i Izraelit. Άρα εδώ αυτοί πρέπει να είναι κάποια εκατομμύρια, έτσι, η λογική έτσι λέει, χωρίς να μπορούμε να πούμε ακριβή αριθμό. Mund të jenë miliona, nuk e di me saktësi, po. Και αυτοί τι έκαναν? Έπλυναν και ελεύκαναν τις στολές τους στο αίμα του αρνίου. Ta çfarë bën? Thotë Rishti 14, këtë ta mbaj mend vëllezër. Këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh dhe i kanë lanë rrobat e tyre dhe i kanë zbardhur me gjakun e qenjit. Και αυτοί δηλαδή που θα σωθούν τις ημέρες του Αντίχριστου θα επικαλεστούν το αίμα του Χριστού, αλλιώς δεν μπορεί να σωθούν. Dhe ata që do shpëtohen, pra këta që folëm deri tani, shpëtohen vetëm nëpërmjet gjakut të Krishtit, do thrasin gjakun e Krishtit, ndryshe nuk mund të shpëtohen. Μόνο με το αίμα μπαίνουμε στον ουρανό, αλλιώς
Δεν υπήρχε λόγος να κατέβει ο Κύριος στη γη, αν μπορούσαμε να μπούμε με κάποιο άλλο. Vetëm me gjakun e Krishtit mund të shpëtoheshin dhe të shpëtohemi, ndryshe nuk ka vlerë. Είμαστε όλοι αγορασμένοι με αυτό το αίμα. Jemi të gjithë të blerë me çmimin e këtij gjaku, pra gjakut të Krishtit. Αλληλούια, τον ευχαριστούμε. Lavdi Zotit, falenderojmë Zotin. Judejt pohojnë se nuk është e ligjshme për ta të dënojnë me vdekje, ndërsa Tegjoni 19:7 thonë, ne kemi një ligj dhe sipas ligjit ton ai duhet të vdes. Apo gënjenin judejt për ligjin? A kishin ata një ligj që i dënonte njerëzit me vdekje, apo thjesht ishin aq të frikësuar nga Jezusi sa donin ta vrisin? Adërfe, Ναι. i judej legane ότι δεν ήταν νόμιμο να κρίνουν κάποιον με θάνατο. Ενώ Δεν είχαν Όχι, δεν ήταν νόμιμο, δεν είχαν εξουσία. Vllai Δεν thot, λέει δεν nuk είναι νόμιμο. nuk është e vërteta, domethënë që nuk ishte e ligjshme, por nuk kishin pushtet që të dënonin dikë me vdekje. Ήταν σκλάβοι των Ρωμαίων και δεν είχαν δικαίωμα να αφαιρέσουν αυτή τη ζωή. Δεν είχαν δικό τους δικαστήριο που αφαιρούσαν ζωή. Ishin skllav të judejve dhe nuk kishin të drejtë, domethënë që të dënonin njëri me vdekje. Είχαν δικαίωμα κατά τον νόμο τους, αλλά έπρεπε να πάρουν άδεια για τους Ρωμαίους γιατί ήταν και Ρωμαίοι πολίτες τώρα. Duhet të minin patjetër leje nga romakët për ta bërë këtë gjë. Adhe jo me kati alo, perimin e ligë. Ενώ κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 19 κεφάλαιο 7 εδάφιο λένε ότι εμείς έχουμε ένα νόμο κατά τον οποίο ότι αυτός πρέπει να πεθάνει για τον Χριστό. Τώρα λέγανε ψέματα οι Ιουδαίοι Όχι. ή ήταν... Σύμφωνα με το... Κατάλαβα αρφέ. Okay. Σύμφωνα με το νόμο τους αυτοί πιστεύαν ότι πρέπει να πεθάνει. Sipas ligjit të tyre ai duhet të vdiste. Αλλά δεν έχουν εξουσία να το κάνουν αυτό. Por që nuk kishin pushtet që ta bënin këtë gjë. Γιατί ήταν κάτω από ρωμαϊκή κατοχή. Sepse ishin poshtë pushtetit të romakëve. Και η Γραφή όμως, όταν οι Εβραίοι σκοτώνανε κάποιον, Kur hebrejt vrisin një njeri, ο θάνατος ήταν λιθοβολισμός. Vdekja ishte Me gurë. Me gurë. Me gurë, po. Η Γραφή όμως έλεγε στον ψαλμό ότι ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Në ligjin e vjetër, profecia ishte që i çpuan duart e mia dhe këmbët e mia. Εάν πήγαινε τώρα ο Κυριός μας και το λιθοβολούσαν, θα τους πάγανε τα κόκαλα. Η Γραφή έλεγε ότι ο στούν αυτού δεν θα συντριφθεί. Συγγνώμη αδελφέ, να το πεις λίγο πιο σιγά. Ναι, αν το λιθοβολούσαν οι Εβραίοι, Me qofse do ta vrisin, θα τους πάγανε με τις πέτρες. në qofse do ta vrisin domethënë hebrejt me gur, Ενώ η Γραφή έλεγε ότι ο στούν αυτού, κόκαλο δηλαδή, δεν θα σπάσει. por fjala e profecisë thoshte që kockat e tij nuk do t'i thyeshin. Άρα δεν μπορούσε ο Κύριος μας να πεθάνει κατά τον Ιουδαϊκό τρόπο. Për këtë arsye që Krishti Zoti ynë nuk mund të vdiste me ligjin e judeve. Η προφετεία του Δαβίδ έλεγε 1000 χρόνια πριν ότι τρίκαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Profecia e Davidit që u bë përpara 1000 vjetësh ishte që u çpuan duart e mia dhe këmbët e mia. Αλλά εγώ μπορώ να μετρήσω όλα τα οστά μου. Kështu që unë mund të numëroja të gjitha brinjtë e mia. Το καταλάβατε αυτό γιατί το λέει έτσι. E kuptuat këtë sepse thoshte kështu. Ο Θεός λοιπόν το επέτρεψε αυτό γιατί ήξερε ο Κύριος μας πώς θα πεθάνει ο Κύριος μας. Pra Perëndia lejoi këtë gjë sepse e dinte se si do vdiste Zoti ynë. Γι' αυτό έλεγε με ποιο τρόπο θα πεθάνει. Për këtë arsye tha me cilën formë duhet të vdiste. Θέλετε να σας πω που το λέει αυτό? Doni që t'ua them ku e thot këtë? Στον ψαλμό έλεγε με ποιο τρόπο θα πεθάνει. Te një psalm e thot se me cilën mënyrë duhet të vdiste. Περίμενα να σας πω.
που το λέει αυτό. Do prisim pak ta gjej se po thotë. Είναι μια προφητεία στον ψαλμό που λέει «Ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου». Është një profeci që thot në një psalm që thot çfuan duart e mia dhe këmbët e mia. Μισό λοιπόν σας το βρω που το λέει. Γιατί δεν είναι σε αυτό το κεφάλαιο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι θα σας το βρω λίγο υπομονή. Εδώ είναι η Ανάσταση. Είναι στο Ψαλμό 22. Është Psalmi 22. Βλέπει τον Κύριό μας πάνω στο σταυρό. Shikon në Zotin ton në kryq. Mm. 17 edhe kjo. Ναι, το 17. Για διάβασέ το. Unë mund t'i numëroj Στο 16 είναι πρώτα απ' όλα θα τρυπήσουν τα χέρια του και τα πόδια του. 16-17, sepse qend më kanë rrethuar, një grup ke i berë si shmëri rrotull, më kanë shpuar duart dhe këmbët. Unë mund t'i numëroj gjithë kockat e mia, ato më shikojnë dhe më kqyrin. Βλέπετε, η προφητεία λοιπόν έλεγε ότι πρέπει να μην τους σπάσουν κανένα κόκαλο. Pra, profecia thoshte që nuk do t'i thyen asnjë kock. Γι' αυτό και πέθανε έκυσε το αίμα του, πέθανε, ενώ στους άλλους ληστές σπάσανε τα κόκαλα, του Κυρίου μας δεν τα σπάσανε. Ndërsa keqbërësit të dy ata që kryzuan me Krishtin i thyen kockat, ndërsa Krishtit nuk i thyen asnjë kock. Αλλά για να δει ότι πέθανε ο Ρωμαίος τον κάρφωσε με τη λόχη. Por që ta shikonte ai Romaku që ishte atje, që të vërtetoi e çfoi me hesht. Η Γραφή ήξερε ότι θα τρυπήσουν τα χέρια του και τα πόδια του. Shkrimi e dinte domethënë që do të gozhdonin duart edhe këmbët e tij, por Και είναι φοβερή σαν προφητεία, γιατί πού να ξέραν ότι 1000 χρόνια μετά θα είναι σκλάβοι στους Ρωμαίους και ότι οι Ρωμαίοι θα θανατώνουν με σταύρο. Πού να το ήξερε η Γραφή? Μόνο το Πνεύμα του Άγιου το ήξερε. Merreni me mend domethënë se sa e saktë është profecia që është bërë, se kush mund ta dinte se si do të kryqëzohej Krishti. Έτσι, είναι φοβερή προφητεία. Γι' αυτό το λόγο τώρα, Për këtë arsye, αυτοί πιστεύαν ότι έχει βλασφημίσει ο Κύριος μας και πρέπει να πεθάνει. ata besuan se Zoti ynë Jezu Krisht blasfemoi dhe për këtë arsye duhet të vdiste, Αλλά δεν είχαν δικαίωμα να αφαιρέσουν ζωή αν δεν πάρουν την άδεια από τους Ρωμαίους. por që nuk mundin ta dënonin nëse nuk merrin leje nga romakët. Γι' αυτό τον παραδίδουν στους Ρωμαίους και πεθαίνει με τον τρόπο των Ρωμαίων κατά τη Γραφή. Për këtë arsye e lënë në duart e romakëve dhe romakët e dënuan me një vdekje të tillë, domethënë me kryqin. Duke u plotësuar në këtë mënyrë edhe profecia që ishte bërë përpara 1000 vjetësh. Amin. Bëhet fjalë për një varg të zbulesa, kapitulli 20, rishti 3. Adherfe, Apokalipsi 20, kefalio 30. 20 λοιπόν 3. Για να πάμε. Dhe i hodhi atë në umner dhe e mbylli atë dhe e vulosi mbi të që të mos mashtrojë mëkombet derisa të mbushen 1000 vjet. Dhe pas këtyre ai duhet zgjidhur për pak kohë. Ναι, τι θέλουμε σε αυτό, τι σημαίνει? Ναι, τι σημαίνει, δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι, μόλις τώρα ο Κύριος μας θα κατέβει στη γη, Sa të zbresi Zoti ynë në tokë, συντρίβει τον Αντίχριστο kap Krishti, më falni, Antikrishtin, και το στέλνει μαζί με τον ψευδοπροφήτη στη λίμνη του Πυρός, στην κόλαση δηλαδή. dhe e kap atë domethënë dhe bashkë me profetin e Rem dhe i çojnë në liçenin e zjarrit dhe me sufër që është ferri. Στέλνει ένα άλλο άγγελο και πιάνει το σατανά. Dërgon një angjëll tjetër dhe kap Αυτός κρατούσε μία αλυσίδα, λέει, dhe thotë lidh me zinxhir και τον έδεσε, τον πήγε και αυτό στην κόλαση.
Τον έδεσε, ελίδη δε, Ναι, και τον πήγε και αυτό στην κόλαση και του. dhe Και θα çoi είναι edhe εκεί για 1000 χρόνια. dhe thot Elidi thot për 1000 vjet. Και μετά από τα 1000 χρόνια θα λυθεί για λίγο καιρό. Dhe mbas 1000 vjetësh do ta zgjidhi për pak kohë. Γιατί πρέπει να βασιλεύσει ο Κύριος τώρα 1000 χρόνια στη γη χωρίς τον Σατανά. Për cilën arsye? Sepse do që Krishti të jetojë tani domethënë bashkë me ata që kanë ngelur gjallë pa djallin, pa pranimin e Τώρα djallit. θα μου πείτε γιατί να το κάνει αυτό ο Κύριος. Pyetja është për shemb pse ta bëj Zoti këtë gjë? Είναι μέσα στη δικαιοσύνη του. Sepse është brenda drejtësisë së tij. Γιατί εμείς οι άνθρωποι θα λέγαμε τι φταίμε εμείς, ήρθε ο διάβολος και μας έριξε. Συγγνώμη? Εμείς οι άνθρωποι, λέω, στη δίκη θα Ναι. λέγαμε τι φταίμε εμείς, ο διάβολος ήταν πιο δυνατός και μας έριξε. Sepse ne njerëzit për shembull do thoshim çfarë kishim ne? Djalli ishte ai që na bëri kështu. Έρχεται τώρα ο Κύριος μας και δένει για 1000 χρόνια το διάβολο. Vjen Zoti ynë dhe lidh për 1000 vjet djallin. Βασιλεύει εκείνος με τους Αγίους εν δικαιοσύνη για 1000 χρόνια. Mbretëron me drejtsinë e tij për 1000 vjet në tokë Και το λύνει μετά. dhe më pas e zgjidh djalli. Και ξαναπλανάει τα έθνη. Dhe djalli fillon përsëri edhe gënjen njerëzit, i mashtron. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι μεν φταίει ο διάβολος, Kjo çfarë do të thotë që ndërkohë që djalli e ka fajin, αλλά φταίει και ο άνθρωπος. por që ka faj edhe njeriu. Δηλαδή τα 1000 χρόνια που δεν υπήρχε ο διάβολος, γιατί μετά τον ακολούθησε? Γιατί? Γιατί μετά από 1000 χρόνια με τον Κύριο ξανακολουθεί τον διάβολο ο άνθρωπος? Kjo është arsyeja thotë që pse mbas 1000 vjeçarit përsëri njeriu ndoqi djallin. Αποδεικνύεται δηλαδή με αυτό ότι ναι με φταίει ο διάβολος, φταίει. Pra tregon me këtë gjë që pavarësisht se djalli e ka fajin, diskutohet, Αλλά φταίει και ο άνθρωπος. por që ka faj edhe njeriu. Και έτσι ο Κύριος μας θα στήσει μετά το Λευκό Θρόνο και θα κάνει την κρίση εν δικαιοσύνη. Për këtë arsye pastaj do ndodhi gjyqi përfundimtar i cili do bëj gjyqin me drejtsinë e tij. Αμήν. Amin. Ka të Marku Evangelio dhe ka Eksi e Dhafi. Ποιο κεφάλαιο? Dhe ka 7 dhe ka 8. Όχι, ποιο κεφάλαιο? 16? Dhe ka Eksi, ναι, ναι. 16 κεφάλαιο λοιπόν. Ngjilli sipas Markut të vëllezër, kapitulli 16. Rreshti i 17-18. Jezusi u tha për të gjithë ata që besojnë. Atëherë rreshti i 17-18 thot. Pra, kapitulli 16 e Kongjilli sipas Markut. Dhe këto janë shenje që do t'i përcjellin ata që do të besojnë. Në emrin tim ata do të dëbojnë demonët, do të flasin gjura të reja, do të kapin me dorë jarprind, dhe nëse do të pinë diçka që shkakton vdekjen, nuk do të ndodhë asgjë e keqe. Do t'i vënë duart mbi të smurët dhe këta do të çrohen. I erotisi Εδώ τώρα μιλεί. Αδερφέ, η ερώτηση είναι, Ναι. αυτά τα λόγια ο Ιησούς τα είπε για όλους αυτούς που πιστεύουν. Λέει σημεία εις τους πιστεύοντες. Δεν σημαίνει ότι θα είναι στον κάθε ένα όλα τα σημεία. Atëre pyetja vëllezër ishte Jezusi e tha këtë për të gjithë ata që besojnë. Τώρα, οι ξένες γλώσσες είναι για όλους μας. Atëre shikojmë me radhë vëllezër që gjuhët e huaja janë për të gjithë neve. Γιατί λέει θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες. Sepse thot fjalë e Zotit, dua që të gjithë juve të flisni në gjura. Ενώ το να εκβάλεις δαιμόνια δεν είναι για όλους. Ndërsa të nxjerrësh demonët nuk është për të gjithë. Έτσι. Σίγουρα διώχνουμε το διάβολο με τη χάρη του Κυρίου μας, αλλά δεν εκβάλλουν δαιμόνια όλοι. Nuk e kanë këtë pushtet të tërë që të nxjerrin demona në ndokush. Εδώ πέρα η γραφή μας λέει ότι αυτός που θα πιστέψει Tu fjalë e Zotit na thot që ai që do besojë θα δει κάποια σημεία do shikoj disa shenja και βάζει τις γλώσσες, dhe ve gjuhët që flasin, βάζει τα δαιμόνια, që do dëbojnë demonët, βάζει ακόμα ότι θα βάζει τα χέρια του πάνω σε αρρώστους, δεν μπορεί να τους βάζει παραδείγματος χάρη κάθε γυναίκα. thot për shembull një diçka që do vën duart mbi të sëmurët, por që
nuk i vend të tërë duart mbi të sëmurët, për shembull gratë nuk lejohet që të vend duart. Γιατί λέει ότι ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους αλείψαντες αυτών με έλεον Sepse και προσεκτηθέντες επ' αυτών. Βάζουν τα χέρια του πάνω τους. Sepse thot fjalë e Zotit, ata që janë të sëmurë, le të therrasin pletë e kishës dhe ata do ta lyen me vaj në emër të Zotit dhe lutja e besimit do ta shërojë të sëmurin. Ούτε καν οι διάκονοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. As diakët nuk mund ta bëjnë këtë gjë. Άρα όταν λέει στους πιστεύοντες εννοεί γενικά σε όλους τους χριστιανούς θα συμβαίνουν διάφορα πράγματα ανάλογα τη θέση του κάθε χριστιανού. Pra kur thotë të gjithë besimtarët, por varet nga pushteti që jepet gjithsecilit. Παραδείγματος χάρη δεν πιάσαν όλοι φίδια, μόνο τον Παύλο τον δάγκωσε ένα και δεν πέθανε. Për shembull, nuk është e kapën të tërë gjaprin, një rast shikojmë këtu, për shembull që apostoi Paul në Malt e kapi gjaprin edhe nuk vdiq. Αυτό το πήρανε κάποιοι Αμερικάνοι. Këtë e morën disa, për shembull amerikanët, και για να δείξουν ότι είναι πολύ πιστοί, dhe që të tregojnë që janë shumë besimtarë, πριν από το κήρυγμα έβαζαν και τους δάγκωναν φίδια. ne, përpara se të predikonin, vinin gjaprin, domethënë që ti kapshonin. Και πέθαναν πολλοί βέβαια. Dhe e dini çfarë ndodhi vëllezër, që vdiqën shumë nga ata. Ήθελα να δείξουμε αυτό ότι εγώ πιστεύω και μπορεί να με δαγκώσει ένα φίδι. Donin të tregonin me këtë gjë që unë besoj te Zoti dhe gjapri nuk mundet të më kapshojë. Αλλά αυτό είναι παράβαση στο λόγο του Κυρίου. Po kjo është shkelje e fjalës së Zotit. Είναι σαν το διάβολο που έλεγε στον Κύριο μας πες από το πτερίγιο του ναού. Si tundimi që i beri i Zotit atje që hidhu nga maja e tempullit edhe nuk do të preki këmba jote në ndonjë gurë. Δεν θα πω επίτηδες να πιάσω το φίδι. Nuk do bëj me dashje, domethënë që të vetë kap një gjapër dhe do them nuk do më kapshoj. Αλλά αν το δαγκώσει όπως τον Παύλο θα μας σώσει ο Κύριος. Por vetë në qofse do të vijë në një gjapër fshehurazi, domethënë që atëre është diçka tjetër, domethënë pa dashje. Στο φαγητά πόσες φορές μπορεί να έχουν κάτι κακό και με την προσευχή που κάνουμε ο Κύριος μας σώζει. Me lutjen për shkakun që bëjmë me çështjen tjetër, kur ham ushqim, me lutje që bëjmë Zoti na pastron na shenjtëron, Zoti na pastron ushqimin. Γι' αυτό κάνουμε προσευχή κάθε φορά στο φαγητό μας. Për këtë arsye bëjmë lutje sa herë që ham ushqim, që mos helmojmë. Έτσι. Kështu vëllezër. Αμήν. Amin.